Kastala Tibiyag! Naimbag nga oras yung amin pabagayam! Hit ita, adto'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo! Kastala Tibiyag! Sorry, Samson. Saan ka kayat? Kayat ka di asawon na ita? Pinaay mo ti ayat ko? Wala. Saan ka ngamin akayat? No kasta, asino nga rod tinagasat di tapusom? Ni Julio. Ni Julio? Tay anak ni Nana Berta nga gis istor? Wan? Isugayam day ti kayat mo. Apay Susan, anya ka di ti awan kanya kaddaken ko na, ta iso ti pinilim. Basta iso ti ay ayatek. Nagsakit mo tinday ti apanang paay mo kanyak, Susan? Kastala tibiyag Saan ka amang namnama asong batan nakatiar armam? Tamangan no di nakamot kayat. Nang namnama klakit din nasong batan nak. Gaputan na sayaat mo ti panagkuykuyog ta no daduma. Agkuyog tapay nga ron amapan makimisa iji ili. Ni Julio ti kayat ko, Samson. Iso sorry. Kastala Tibiyag, pare Samson! Ang sige na ta, uminom ta, danggayan ka! Talaga ajak maklon ti pan nakapaay ko, pare bong? Kastala Tibiyag, Samson! Bidot mo! Gaputanam na mamasong batan na ka ni Susan. Ang aman niya nga'y, pinay na ka, tadi nakamatgayam kayat. Uminumak man pa'y. Diretso mo tinti pa nagtagay mo, pare. Ang mga numabartok ka, Dagos. Nasakit nga min tinakom ko. Ay, sos, aklo na mo yung tipan nakapahay mo, pare. Tatalaga kas tala tibiyag. At dalatapan nakapahay tayo itibiyag. Nasakit tinagam ni Samson, iti pa ng pahay mo kan kuana, Susan. Anya nga rod ngay. Saan ko nga rod nga ay ayatan? Di pinaay ko. Nagbarbartag ka no. Kat, awanan bibiyang ko Jack mat imbaga mapanagbartag. Sigurado na sakit, tinagam na kanya. Bay amlat ta Awan mabalin na, ta sikati kayat ko. Sikati ay ayatak. Agyaman nakmat Tasyak ti pinilim, Susan. Agkalay sa takit din tapno malpasan. Agkalay sa tanadagos. Apay, di mo kayat? Ay, kayat ko Wan, agkalay sa tan Julio. Iti kasta, malpasan. Sige, tulagan tayo nga rod anaimbag ti kalay sata. Manong Samson, anya ti pampanunutam dito'y paraangan. Pampanunutak ti pan nakapaay ko, ading. Ni Manan Susan, ay namanong, nagado dita babalasang, saan laan ni Susan ti babae dita. Unang ni Susan ti kayat ko. Di nakangarod kayat. Salbag day di Julio. Ti awanan bain. Amo na lang arudan nga armak ni Susan. Yung ginidanan nakpay. Padamat nga agayat jay tao. Kun may isa, talaga siguro adi nakakayat ni Susan. Nasakit tinakam ko. Ay namanong, aklunam ti kinapudno. Aklunam ti pan nakapaay mo. Saan ang mabalin natin? Balsik day di Julio. Naskan nga agnakam. Anya? Ay sus, di kagar aramid iti maday manaw. Saan anasaya at dayta? Umayat man makitugtugaw kan ka dito'y paraangan nyo, Baum. Apay ka di aya, Julio. Awan mo't kit dito importante nga ibaga. Pakumusta akla ko man ni Samson. Kasta aya. Apay asan nga iji balay dati papanam? Amok nga minada kayo tinadagkat iti tunggal maysa, Bong. Ay nasakit tinakam ni Samson, tapinaay ni Susan. Gaputa sikat isinungbatan na. Awan mabalin ko tasyak ko ti kayat ni Susan. Wan, nasakit nga ro tinakam ni Samson kan ka. Kasta ka de? Wan, Nupay kasta, ibilang kulatan ni Samson apagayan. Awan tigurak kan kuana. wana. Uray maditirik nanakin ka.
Fanend mo tamot Anya ngay nga raw. Kasta latibiyag. Tamadimait no tutupam. Wano pakitamot iti maday. Awanan na. Talaga ariri. Wenbong. Kaya't kumot ang makasarita ko man ni Samson. Ang liklik-likan nakbot ngamin. Aya. Sige bong. Agpainumak. Ha? Ibagak to no kano. Taaya bam to ni Samson. Siya kung ti makamoy ti arak kan pulutan. Tagsasango tay man. Ay namanong, maditikas ta pampanunutam. Balsik at talaga deje ahulyo. Tanya ti aramidam kan ko ana. Awisak amapan kami iji-igit ti bakras. Kalpasan na. Itinag ko. Iduron ko. Anya, ipalabog mo? Ay, manong ko aya. Limpyo ka di pa itapanunot mo. Talagang aramidak. Kita mantilaing na. Ay saan manong? Madiday ta, di ka mangipalabog. Taamangan nusi ka, ti pagdasalan na. Ading? Tinasayaat nga ramidam, aklunam ti panakapaay mo. Dayta ti kasayaatan. Wan Samson. Kasta ti ko na ni Julio kanyak. Uray ijay balay mi kanulatan ti pag-iinuman tayo. Kasta? Katwa na. Mayat. Sige. Kayat ko. No kasta Samson. Saan na nasakit tinakam mo kan kwa na? Saanin iso nga ibagam to no kaano agpainom ni Julio. Tatalagang umayak. Uwan Susan. Inton madamdama. Agpainumak iti balay dabong. Agsasango kami at talo kada Samson. Kasta? Amangan no agapa kayo kit dimot ka ni Samson. Saan? Isungarod pa inumak ida. Tapno makasarita ka na imbag ni Samson. Agkidawak iti dispensa. Tanarigat may nagnanayon ang nasakit tinakam na kanya. Alita, nakasagaan ti amin, bong. Samson, irugi tayo ti uminaw. Nukurang ti pulutan tayo. Inaktulat ang mga alay di balay iti dilata. Ay kat, wana! Oh, Samson. Nya pa lang tiraramidan. Busata mo na. Kita-kita anak pala ni Julio. Inton ko, danugak ton. Hoy Samson. Busata mo kunakmait. Anya ti busatak? Lukat amon taarak ata uminom kan. Wala. Wala. Sige. Kakaiso na libre ti sat kan pulutan. Bong, nabartag samutan dagita dua akakadwam. Eh, kwa. Bayam lata na lang. Saan kami pa yan nabartag, nana? Oray sak. Sana kaya nabartag. Makitam. Pasensya kayo, nana. Dito'y matan. Para angan nyo ti pag-inuman me. Saan aparikot dayta, Samson? Saan abali at di kay mataggulo-gulo ditoy? Ngamnay. Madlaw mo't anabartagkan. Sak? Sana ka nabartag, nana. Uminumak pa'y di Ala agiinom kayo lata nga rod. Ngam no nabartag kayon, isardeng yun Tama din no, sobra ti bartag yaw. Di yun ton mayawid, ti bagiyaw. Samson. Nabartag ka na niya. Gusto ti inom. Nabartag ka kon. Aray ni Julio. Nabartag ka. Nabartag naman. Paiso, Samson. Nawas tangarod. Agawid tan. Wala. Ang sangpay na agkidawag iti dispensa kan ka, Samson. Tas siya ti sinumbatan ni Susan. Sorry Well, maawatan na ka ni Samson, Julio. Kasta latibyaga. Sige. Agawid tan. Julio. Itulod kan. Sanan.
Agpadatan na bardak. Iso din akong itulog. Saan? Basta, itulod ka, Julio. Sige, sige. Nuday tadi ko na itulog na kang around. Nagalas magayam di dala nyo dito eh. Julio. Wan, Samson. Iso nga na tamata. Amang ano matindag ka. Sapay, bakras mo dito. Sigakit di at itinag ko. Dito di pagnanta. May ka. Saan? Dito yun ti paginanta. Umay ka. Samson! Nagkamata na iti bakras! Ay, tulungan na kami! Ayaw na ka niti nakatala. Anay ko. Anay. Sus! Nagdarata muging mo, Samson. Anay ko. Ti chinilas na. Ate oh. Naisabit iti sang ati kayaw. Anay ko. Ay na, Emilia. Ingkan surutan di kabsat mo iti ospital. Ha? Taapay? Natnag iti bakras. Kat nasugat pa iti muging na. Isong impanda iti ospital tapno madait. Anya! Anya kalakit din ayamano. Kita man tinapasamak ka. Anay ko. Nagsakit tinadait amuging ko. Manungay adait dayta. 4 stitches. Ay, apay nga main. Anya tinararamid mo. Ala, agawid dan. Imunan dagiti nangipanken ka dito ospital. Dumagas tapay nga main iti agas mo. No kasta. Nadait ti muging ni Samson. Wen nga rod. Anya nga min tinapasamak. Inguyod na. Ang idikuan. Natnagon. Day taman ti malagip ko. Inguyod na ka? Iti igid ka no ti pagnaan mi. Anya? Oh, rabi ay manong Samson. Nagtumarka ka din iti agas mo. Nalpasan Ay, anya ngay itamanong. Addanton piglat di tamuging mo. Gapwanan ti kinabartek mo. Huwag nga rod. Kat asino nga min tinagkunakan ka nga itulod mo ni Julio, kat agpada kayo mat anabartak, adi ka pala nag-awid nga main. Wano, amangan no, agpudno ka man mano nga, amangan mo't no dakas nga main tipanggap mo kini Julio, amangan no kayat mo nga itinag itidaraas. Malagip ko nga main, tayo na ko nam idi kanya kat. Nga idoron mo ni Julio iti deraas. Kwa ading. Siguro, pinanggap mo nga idoron ni Julio iti deraas. Ngam naunaan na ka, sikatin na idoron na. Saan ading? Di nakindoron ni Julio. Naot balansak. Anya? Idi iguyod ko kuma, ta idurong kon. Dayjay. Naot balansak. Sakmatan tinatnag. Anya? Ay, dayta! Daytan, ti kunakken ka manong. Nagalasket nga minang ti panunot mo. Anya nga ita, dinagbalatakken ka ti dakes apanggap mo. Kwa? Di ka mangipalabog na amangan no sika ti pagdasalan na. Laglagi pam dayta. Wen ading. Pudnot ako nam. Nabarte kak tumag ngamin. Isoan na out balansak. Di ko namkit day. Talaga ang nagbalatakan ka ti madiapanggap mo kin ni Julio. Iso nga ita, addan piglat to di tamuging mo. Pakalagi-lagi pam iti dakes apanggap mo kin ni Julio. Asika, tinagbalatakan na. Anya? Kas tagayam? Agam anya ngay.
Sika talaga, pare Samson, ha? Hindi awanan. Agpiglat to day tamuging mo. Huwag nga, Rod. Ngamni, ha? Di mo sasawan kini Julio. Tama ba, inak? Wala. Secret talaan. Nangko, Samson. Julio? Daka dita? Itay pa ya. Ay, jaklaim pagarup, Samson. Ang manyangay. Si kamot tinagdasalan ti madi apanggap mo kanya. Nga ita, kat agbababawin ni Samson. Ang naman niya nga kasta na tibiyag. Ta talaga nga agbalatak mat kada tayo, ti dagas sa panggap tayo, iti pada tayo atao. Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka mangipalapog, tamangan no sika ti pagdasalan na. Tampok ditoy programa tayo. Kasta ti biyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paglay. Ken itimat direksyon, Teresa Kalay. Musika, ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kasta ti biyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay!